Sanibonani, molweni. Welcome back to my channel. Welcome back. I hope you guys you are having a beautiful Friday. I hope you guys you are having a beautiful Friday. Eheni bethuna nananga utata uMseleko sesimbona ke pha ku scandal bayasho ukubana scandal welcomes uMusa Mseleko ukubana azoxazulula inkinga yesithembu uNhloso abhekene naye njengoba uNhloso sekazimisele kuyena ukubana achade uDinhle amenze unkosikazi wesibini. Hayi shem uMadlomo akayivumi tu le ndaba, and nomntanakhe naye lo mfana nje naye uyasho ukubana hayi ubaba akanayo imali kokanye naye uDinhle uze uyasho ukubana hayi Nhloso I know ukubana you are broke so kanene le ndaba yakho yesithembu uthi uzoyenza kanjani. So uyasinga ukubana this week utata uMseleko ke uzofika pha kaMadlomo azozama ke nokubana kuxazululwe le nqabanqaba leyo ukubana hayi uNhloso nyani uyimisele ukubana amchade uDinhle amenze umfazi wesibili. And uyambuza ke uMusa Mseleko uMadlomo ukubana usamthanda yini uNhloso, like it's giving what was unyane wathini mnakwethu. So it's like they are twisting it into umnakwethu vibe ukubana ayisavumi nje, like things are spiraling out of control. Abasakhoni nokubana bathini bazama ukubana bayixazulule kena le ndaba yabo yesithembu. So bade bathi hayi kanene kunaminister wesithembu, ithi sina sifuneni uminister wesithembu aziqelele kena ukubana njani yena uyiphethe kanjani indaba yokubana achade abafazi abahlanu, because uMusa Mseleko got 5 wives. So of course he will know how to resolve such matters. So sizobona ke ukubana ekupheleni kwale viki leli ku scandal Nkosi yami iyophuma isixazululiwe yini le ndaba kaDinhle, uNhloso noMadlomo, because hayi uMadlomo yena akayingeni Nkosi yami ukubana hayi out of all women uDinhle Nkosi yami uDinhle. So nje hayi kusazoba lithi ke scandal, kusazoba lithi. Do not forget to like, share and subscribe bethunana. I'll see you on my next update. Sengimchazela ke ukubana uMusa ukhonile yini ukubaxazulelela inkinga yabo yokubana kuze isithembu. Goodbye for now.